Hello, hello. Sa tubod naman, lipoy na onhaw ka kaway. Takin may kalkyan sa techuan ang lokat mo ba? Kan kek in may kek zay hun kan lau chan dong dong ah. Khoa te kan huang yan in hun rin ta kan lalawa ah. Hemi so yan khala phau na aom do na magin tin pol ang le chian hau ang athil pe du kha chuan ka ve na ma so lo in taru la chuan hun kan la re sok lo don ya kan nu ba thuak thai te ma ba kan chian pa kan u nau mem ni kan lo pui mem ma pathian in am go pui tu om ni tang so mi am pe ni aro pui kan tia kan lo mem ma kan nu ba thuak thai te kha kek zona kha lo ding se ma se chem kha chu lo mon kan la phal ni lo tu la ya chuan in nei apya kyan in nei kek om tu la yan mi tin yan kan ngai fo to in nei kek an ka thian nu pa an thil ti dun masak pe nu pa an ni du an thil ti dun masak pe ni ma yan an ngai lu ma lai chuan tim tu lai ne ma lai thu ja tu te chuan chem an bon tu hian thil en kim iti du nang ti a en tira tin kek an zai tu hian in pek na nun bul thar kan chen dun na ti a en ti bo kani heng zong zong ai lo pui te chu itel lo in ka ti the lo ikut ka wa nga kan patin kan ti dun ze don ya ti a en ti hian ni ole tu na chuan kan mau than chem te kha han la se mau nei tu khan akuta khan han wan nap se mi pui lo kan ring te le tu na chuan iswa kristal pinin he in nei te khan ma som na tak a sen the nge na tu zewin ke kha in zai the mi pui na men kun be lo jo ya ma ko mau nei tu le mau tu khan in ber khan se